bangiyo ya kini ka Ophis dan lapel bangiyo na po ka NRLM nata pada dar da ka jingi don lang jo gini ki BU tingin ala pada ban te hane ka coaster jo ko Umsning blong nata pada ya kini ka Thymmei bayar ila da ka jingi stok tilang jo ki Pratli ki BU yang di Kishnong pada de lumpi Umsning raitong that sopdok nongka mauleng mokhan bat kasar he bat yakini ki we pada ki mempat la pendrung insat pendrung lang ha kan di Shitri jong ka Thymmei bayar ka sengkam sengjam bat ka khai pateng ha ka jela bat ka rihi borok away kelas sedang ban kiu na kapor syakapor kane ka delung ba ka jing trechitom jong ki pai ba nong snong la ka long ha ka kam shimet ne ka kami senrap lang kidon ru ki kam leng bagi kunhun ya trelang lani ki kunhun self help group ha ka baga sarkar ka jupet bat khmi yaki bat ban kanti yaki na kapor sakapor ka waina kini ki kunhun ka baju pania yaki SHG ha ka Umsning area ka balatip kum ka Thymmei bayar cluster level federation Umsning manta ka singi kalayo ban Plie no ya ka Ophis Treikam jongka ha ka bala one Plie ya ka ne ka Ophis Treikam de deputy commissioner karib hoi district ikong RM kurba Hagan ka juk asngi la yoru ban Plie paj ba ya ka yoren jong ka kanhun ya telilang village organization Umsning ka balatip kerteng kum ka rural Mart market ya ka ne ka yo lawan ban Plie dai MDC ka Umsning constituency ikong Magdalene Saukme Maulong ya ka ne ka yoren lasang da ka jingtumu ban kantiu ya ka yo ka kon da ka bapen ya yo ki marrap mariang kum ki jhur ki so ki pai nang ta ki kinjatiar ya basu su shutain kum ki jain tenrai ki kinjatiar bathain de ki sit kum ki kriya ki pudung pe khau bat ki we pat ki chatiar ki bapen mi da kini ki khot ka SHG jong ko Umsning blong bat kum juru de ki SHG ki ban ki we pat ki blog ki ba marjan ki ba ha pa po ka district ya ka ne ka yo la seng da ka jing ajung mut ba ka jing kershan jong ka naban ban kan tiwi ki long keme ki badon ha po ka kanhon SHG bala pelong da ka BMUU Umsning area Bada ka Meghalaya State Rural Livelihood Society berkumjuru ha ka baide ber ka Ophis Treikam jong ka kanhun Thymmei bayar CLF Umsning kabla long ru ka we na ka jing tumu jong ka NRLM kanang ban la ban kan tiwi ki long keme ha ki ransan ki ba kham shanang ki bala ban wanra e ka roi ka par bat ban wanra e ka imlang sa lang ka babha berkumjuru ban wanra e ka yo ka kot ha ki shnong ber ki thai ni ber ka we ha ka ne ka sngi lai sa khilang ru do video jong ka CNRD block Umsning uba R Brahma UDMM jong ka Nabat uba K Tomking UDMM jong ka Meghalaya State Rural Livelihood Society uba T Khongsni uba Dipol Renta Thiang bat ki we pat ki rurang ba bat ki long kami average impact long ta de ko snong dang yo members untuk long average aku tahu apa ni dengan kemarin yo kambon aku snong yo sampo performa aku CLF level long hajar tam aku ada kesan spa arajar ni teko board jong CLF long kamplai we strength with the numbers strength the financial implication, the power of drawing, the capacity, the loaning, the financial feasibility on the numbers of the members. So far so good, you understand with a good note, and you remember ending more to active members are always a good result. So here I like to thank our Nabat BM. Tomjin mo, Mr. K. Tomjin, along very supportive and helpful. At the same time, the staff to me belong now headquartered from my DPM, they were done along me, Jungi PE, more agriculture. Those people are involved in the field level. Now, what we said, we formed the CLF, one of the result output along work hard. So we play rural market. We play rural market, we comment. And in Kong, I was very against the rural market. Playing a thing when have finance and a plan job, have I done why now? When my PE agreed in Lapatay, no? And your finance, employed one, sign of finance, or employed one. Right? Financial limitation, don't the block office, they constraint, no? So bring in I to bring out the book, you are credit and what the Mila to be gonna ask them, I free. When finance, when I buy white, I comment plan on what not a couple of Cambian center, Umsning, Mom, book about you. The number of your poignant center, the
I wish you all jaga your Myanmar Center. All the best with Treikam the way you belong the word rural market today, it is all about value addition. If you can me pay, dan jur, then if you come and me borrow the number, they shisha with the word number. You come and me jur bone, you come and me. Tamo ni come and tamsu along woman expectation am high. If you pay a client then somewhere in a shendrai but packing. Then two they go in value addition. Ni bo the modern ni dan jur. If you have page come on, you need a jur, bon bangi bread. Kunum pengkala, mau kumalan tan, mau dan entrepreneur nama pun atau mi macam sok, long drive, use drive, kami sogre, tapi kemudian kalau ngilan pengkala bon baju asyar, mau sing ting ni macam nampak kamuan bread, ngilan pengkala asyar itu dan bon jai. Tapi mana ni pilai nak cipul Ophis, bonba skim mana pun jackfruit, Tapi commission jackfruit apa, jackfruit ni kasih konsep sopan, sopan. Ni bonba item semua sopan tu. Tapi ni hampir strength jadi dia, nak serba grup. Tapi perkara kosong ni bon sasau. Tapi hal perkara benda pengujung sasau. Dalam dia. Kemudian sauce ni, ini item ketchup ni betul. Pimi samkan, kemudian bayar samkan orang lek, orang powder, kemudian mau pinlan. This all value addition, change the shape ni betul. That group of people kan jenis ngomong kadang duna baga kalau ke kamp Thymmei, te kalau lo kamp Thymmei ke simpor ya kibri ban snow tu. Henry mentah kan yang stem hadin. Ni dan hamni bansaki ya ke jingjok jong kan ni ke program kata formation ni self help group ke jing tumut jong ka kalong ba marwai ngimla ban thau perthei mo chimet ngimla ban thau perthei but kan ni ke jing dan nam kum ki member ki group ka wanra ya kata ke jing Treikam ke jing ya betin ketilang ya ki para member kita nak pedang jungi ke balai ranbit, kita nak bam jumatin ke beriu, kita ladang imdan hak ke grup, tamat kadang kata kajin semua peluan dan kajin semua leran, kajin bam syai ke ketin telit, tinggi sak kunju, Ndih bang imdan hak ke grup pada ke island sim ya borok ki member, mo ban ya merging mod, but ke way kata ke antara stage right lan kajin ia ban keren baik ba kata ke kerja no suki mo kini baru ke ai ke long kerja ke ingin apa mengidang sedang ke grup kini ingin perkat like ni shim baka de okay ya thau self help group banya le lang ke we ga kam mo menchwa ke self help group mun ke tre be ke we ga kam kum ke group ndeng shim baka ketua film dalam Treikam ha nama ba hi nama la dashko teligi yang kena kundu orang bega jaka banyaris yang nyaris ya kita iki kamu ki jongi menchwa kalau iki bae te menta bade kajing temu hi kalau ke evolution kajing ya kapor jang self help group mo menta bade kajing temu jang self help group tu kapor ada pi berkhait nang ni ngitip amul ngitip MC ya sang amul dia bang makon ya di amul berkhait ni konsep kawan nang tu na utu brio basdang yang tu konsep mo babaro ki brio hapo India ki bun ba ki seng long kami ki long kami simet ki beri ni masih tenda kiri kini masih te ban kumnu bandi de bar khat sibo bar khat yang ni ari masih kumnu in penya yo ya ka kata dut boy pen mi mo ha tu pa tigile kumnu ki utau berdis utau founder jangka umur apa ni dekan thau kinja federation te kata kajing temu jongi menchwangi thau ke jongi ha ni program kan SCS baik laman thau tai self help group ke idea kalong ba hadian habot kindala bun ke self help group kena bungila ban avail dan dia bungila ban yo benta ki project bahe
ni dan kam bandan pembasal santeliki serva berbanding Treikam kena mengilan studio kabah kabakam he baskin kabakam he di menta kan ni kala urlang hakan ni gasnam ga jongpi but ni kermen ba nakan ni gajing sedang ga jongpi nakan ni gajing Treikam ga jongpi ni pun ki ban wan ha gasnam ga jongpi ye hi simet du kan nong ka jingkerku ye ga yang kesam ga jongpi Bagi mo don di badan ni kesap kalau peni iki jam mani tren syai kat zaman iki umso iki asya dan di badan ni kata kesap bagi thai iki jam iki syam iki kenu pun ta ter tika jingdon jong kani kalau ban kentiu khamtam begitu ki badan shisha kata kesap nama rada ka jingdon ka jongki marniyo ban display ban peni mo ye ki kisap kita lan ke bagi beliau jungi ki don shisha tingiru ke jinglong ke jungi kalau ba kata te ingin ke jing shisha don ki beliau jungi ki ba on dak kieu ki shalor ki sultanat tanyatan banyak pihut te kata di ke jinglong ka di bandrat ding hong haba ni don ka mensi menya Treikam ladangi kwa ban Treikam ban kieu syafram mo idi bandon ka mensi ke jing long kowe nama haba ngayo ka kum ke ka iu bakila ai hang ni mungkin lut ngai bakadon ke village organization di Babun aso banai kulai tulum ye phi ka tu play don lang ke jing Treikam ke jing don lang ke jongpi ngai scam kan kentiu di shisha ya ka shinong ka thau de ngaru kum kanong ni khamar ngaso banai ke jing kulku kudo ye phi ni ru ni don ringkat hasna ke jongpi bagi sudak da ka jing keman ba jing sarong shisha bagi ba Umsning constituency ni sakhi ya artli mo ye ko kumba ong manay kururan Mart be ka Thymmei biong Plie ka Thymmei bayar CLF Ophis te kan ni shisha ka good achievement ka makraw te da ka jinga don ringkat lang ka jong DC ro bagi video ni kan bingin don senda ka jong phi te ngiru ka di ka jinga ai men sip ka jong phi ri nong shong shno da ka bagi ki mata ka bagi de ni nyami lak shakmat ni nyarap lang ni ai men sim ka de ko wei nama da shisha la dangi don kata punya opportunity mo ni don kata kala kalenti ka Plie ngim dei ban kan din ngim dei ban don kata jing sir ngim dei ban don kata jing le aran ngim dei bingin perkhat bingin si ong ba em ka eke bro khai ka de bangna andre ka ni jing ku bangi la sakhi yo i da shisha ini kentiu ni we